abatura barukurwa mu byaro bina iby'umuruka gwa Kinyamugara omuri Kicece mu district ya Kitagwenda nibo batira hakesharingo bagatambira amaherezo kurenga 20 kuzaha kitebe kikuru echa district yabo. Aba batambwira barukore ko buhinza mutima n'icyapa cy'ishomero ero bakugamba ngo bamemba ba parliamenti bakariyangatanisa hamwe n'ebipande bikushaba buhereza. Akesaringo kitu nitwenda government nitwe kutumanya omu government omu ereke kutunaga enyuma nitwe bantu abatagira amasomero abatine rugudo abatine irwaro abatine mihanda waba batambwira urugendo ruringwa bakikura hamwe n'abagurusi barwetabiremo kandi nabo bahiriye kwetombwita kwabo. Irwaro nyendo twizitingu n'abanono nyendo irwaro nyendo isomera bizikirwa nyendo benda kusoma nyendo muhanda ruguto rwakora bamanizo mu irwaro karwara presa tinyine ho kuyihambazi presa ke kwimuka baza kuntwara kagongo epicentera hansi turuhire muthirwaro ryitu Kinyamugara omuruka gwitu obururu terera cyumwe turya bahuruzi konka government etekwenda kutumanya kuyaho yitwe cyekora bongera pooling station ekikumanyisa kunitwe nibatwenda pooling obururu bwonka omukesharingo aka polisi egerezaho kubatahataha mu bitu byabe byabusha bwanyuma yo kwika kitebe kikuru cya district mukuru w'entebe ya Katano Ismail Mushemeza aganire nabo. Ito proposal yitu ya district tukagama ngwirwaro eriraze Kicece sub county rizenkahi Kinyamugara konko yijiko wa minister hariho ayijire yaza kurambura Kinyamugara akakoma ryo ruguto rwa Kicuzi kabegaramire akakoma kabegaramire agira ati kuriya takujebo konka nabasimo kwisha nabasimira no kugira ikizubu ukareba utakora kukakwita ikintu cy'umuntu ninga kwita umuntu ninga kurwana ninga kushisha katizo mu office yiko nkureye president abantu batugari kimuvuza wanyitagereza aba bahendera barukayanguwe byetago byabo byaba bitakozureho ntaza kubaho kweramura mu kaboxi na mnonga habajwe cyero mu parliament gasha kwa Timothy Mushabe.